Titiro, look, here comes Tamanui te rā. Morena, Mr. Sun. Morena, Pāpā Rākau. Kia ora, my name is Kōkā. Here in the forest with me live 5 Patupaiarehe. Let's meet them. Time to wake up, Tākaro Tribe. I've got it, Your turn, That was an easy catch. Here, Kayakwe, your turn, Ooh, you're having lots of fun today, Tākaro Tribe. We are, Kōkā. We were throwing the poro ball and it ended up in the water. Are you going to day camp today, Tākaro Tribe? We are, Kōkā. We have to take 3 things to hang on the tree. But we've been having so much fun, we haven't had time to decide what to take. That's okay, It's good to play and enjoy yourself. Perhaps you could ask Pāpā Rākau for help. Good idea, Kōkā. Let's go, Tākaro Tribe. Amariki mā, noho mai ki aku kakiaka, whakarongo mai ki ngā kōrero o te ao marama. Tākaro Tribe, you've arrived. Kia ora, Pāpā Rākau. Pāpā Rākau, we have to take 3 things to camp. But we've been having so much fun, we haven't decided what to take. Perhaps Tānemahuta has sent you something. Look! Tānemahuta has sent us 3 poro balls. We should have thought of that. Let's take a look at what your friends are doing today. But now, it's time to go to camp. Small problem, Pāpā Rākau. How do we get there? Who will take you? Yay! Watch out! Out of the way! Sorry, my friends. The wind was a bit too strong. All aboard, Tākaro Tribe. Kia pai te rā. Remember to visit Kōkā on your way home. Hei konei rā, Pāpā Rākau! Look down, Tākaro Tribe. Can you see your day camp? Well, we can! And here's the landing strap!
Let's circle around, then land. Kia ora, Ngāti Tākaro. Kia ora, koutou. Time to come inside, everyone! Ooh, perhaps you would like to do our opening karakia. Kia tipu ngā rākau, kia pua, kia hua. Kia tihau ngā manu, kia tonu i te wao. Kia ai o tonu te mata o te whenua. E ora ai te katoa, e ora ai te ao. Haumi e, hui e, tai ki e. Ka pai, Today, we are going to learn about the number 3. But first, does anyone know what this is in my puku? Ai! A clock! It's a clock that goes tick-tock and tells us what time it is. Do you know what time it is telling us now? Ko! I have a little waiata that will help you tell the time. Team Red, do you know what the time is now? It's Toru Kanaka! 3 o'clock! We are learning about the number 3 today. Yay! Group Yellow, what 3 items did you bring to hang on the tree today? 3 yellow balls. Kotahi, 1. E rua, 2. E toru, 3. Well done, Yellow Group. You brought 3 yellow balls. It's time to sing our waiata all about number 3. E toru poroko whai ka iriru ngā rākau. Toru poroko whai ka iriru ngā rākau. Kia taka iho tētahi o ngā poroko whai. Wānua poroko whai. Ka iriru ngā rākau. Rua poroko whai ka iriru ngā rākau. Kia taka iho tētahi o ngā poroko whai. Kotahi poroko whai ka iriru ngā rākau. Kotahi poroko whai ka iriru ngā rākau. Kia taka iho tētahi o ngā poroko whai. Koe e poroko whai ka iriru ngā rākau. Hei au e hei! What fun we have learning about the number 3 today. But now it's time for our home karakia. Angi angi hauraro, māta he hengi mai. E hoka ai ki runga, ka huri, ka whai. I te aratika ki te kāinga, ka hoki haumaru ai. Haumi e, hui e, tai ki e. Kia ora tamariki mā, noho mai ki tōku taha, noho mai ki tō Kōkā taha. 'Tihei Māori ora,
Kia ora, Tākaro Tribe. Kia ora, Kōkā. What did you learn today in day camp? We learnt about the number Toru, 3. Would you like to learn to spell the word Toru, 3? Ana, Kōkā. Toru. Oh, Pāpā Rākau is calling you. See ya, Kōkā. Kia ora anō, Tākaro Tribe. Have you had a good day today? Oh, ai, Pāpā Rākau. Let's celebrate with a song. Let's take a look at what you did today. Tānemahuta sent you 3 yellow balls. You learned to tell the time, 3 o'clock, Toru karaka. You sung the number 3 waiata. And you learned to spell the word Toru, 3. T-O-R-U, Toru. Magnificent job, Tākaro Tribe. What a fun day, Tākaro Tribe. Time to say goodnight. Pō Māori e. Good night, Tākaro Tribe. O roia tō mata, parai he hia o niho. Kuhuna o kakamoe pō Māori e kuhu ki te moenga, takoto iho ki rā.